Acacia Hotel na gamujini wa Isiolo kogu tukainambere kwa tukimurika sieza chikoneni na county eno ya Isiolo na mantu kathomba tu mara methereto makirumira county eno ririkana kwethereto kwina mantu maingi sana makona county eno impeachment motions na mantu maingi makona gisiasa ma county eno ya Isiolo mara monthe tukainambere kwa tugetaragira Raba kegwa bakarerete ite biarumuri ogoroboye munde batongoreretwe ni Njeri wa Cheupe na tukainambere kwa tukimenyaga county eno yerekerete ate na mantu mange kathomba mara tukainambere kwa tukimenyaga kumania na rumuri ruru wa muthenya wa munde kana ogoroboye munde agemo kwemwe hoteli ya Acacia Hotel na gago ntere cheso lakini mbere yagu muthikiria na murithiro wa Meru TV mbitigiria tuinambere kwa tukimenya mara mekirito kana mara marigdeni ya metha yetu ya ndeto ogoroboye munde kawethera bambito ya Feminist wa Kimathi na chietu tugachiambiria kagitania ka gatwambirie na ikonenie na urithi bwa nkuru muthemba wa pancake na ara nkuru ino chiethiretwe ikinambere kwigwigikagiro bantu anene murugamiri wa mpingiro ya nyamu ya Meru akinambere kwa kiaragire mantu makona nkuru ino na ethiretwe akiromba akari gutigira atu bakwinambere kwa bayichi menyagira na ikengo ikainambere kuwa chieche baita na chieche gitumi muno kureta kanyamu kire county eno ya Meru na ikainambere kwigitethagire bantu anene kire mantu makoneni na uthina mbere kire kana gati nkuru ino chiethiretwe itakuonekana na kwa wichi batiri kwe wikimenyagiro na njira cio ndeira tu kengotigira ati itiraura tanyamu irenge chiathie na mbere kwe wikioraga mondiki wetu wa ndeto kuma county ya Tharaka Nithi na Rora Ntere Tharaka to Ndagara Weguna no gutwambiria na riboti ino kuringana na murugamiri munene wa paka ya Meru Bwana Kitavi Kaloki augite nkuru mathenduka na pancakes totoitiro watini munene kirenjera cha mwingi na anto na babakiro guchimenyera warabachithira. Ile ningependa kuwatangazia wananchi ni kwamba huu mnyama zile sehemu ambao tumempata hiyo ndio tunaita natural habitat ama makao yake maalum. Pancake tortoise si wa kubebwa, kushikwa, kuwekwa kwa mfuko, kuhamishwa. Sisi kama wahifadhi tumetazamia kuona how fragile makazi yake yalivyo. Ndio pia hata sisi hatuna jukumu ya kuweza kumtoa kwenye miamba tumlete kwenye hifadhi, sababu kwenye hifadhi kunaweza kuwa hakuna ile miamba ambako anaishi. Na kirigondoro kagwatikana kiruthera wenyange nkuru ino akathujerwe tagare rinene kiwatho no ntunyamwetagite kionekana gundu kwingi. Kipata mtu na akishikwa, nataka kuwatangazia kifungo si kidogo, ni miaka 20 jela ama faini ya kulipa milioni 20. Mnyama ni mdogo, unaweza mweka kwa mfuko, lakini kwa bahati mbaya ukipatikana na hauna ruhusa itakuwa sasa hatusaidiani. Ndiposa nawaambia wananchi mkiwapata hawa kobe mtusaidie kujua mahali wanaishi, pia sisi tuweze kuwahesabu. Na idara ya uhifadhi wa wanyamapori imechukua jukumu la kuweza kushirikisha wananchi, na kuna mbinu ambazo tutakuja kuwafunza wananchi za ecotourism ama zile tunaita nature based enterprises. Ni vipi kama mwananchi unaweza faidika na huyu pancake tortoise. Kwa saa hii pancake tortoise hauzwi. Tunaweza fanya zile strategies ama mikakati ya kuweza kuambia wananchi sasa mnaweza wauza. Itakuja wakati huo, lakini kwa saa hii tafadhali tuwache waishi mahali wanaishi, huko ndio makao yao. Kyoria majukuru mara matebandikithite na kirabu kya Wiru Drive gutigeri bakwibandikithia nikaenda gukenagira menyakere kumira paka na marima nono. Pia tunawatangazia wale mashule na institutions kwamba tunashirikiana pia na Wildlife Clubs of Kenya, na tunawatangazia yale mashule ambayo haja register wepesi wa kuregister na WCK, kwa sababu kiregister kiingilio kwa mwanafunzi ni shilingi 80 na inakuwa pia ni rahisi kwa kuweza kuingia kwa park na kuweza kutazama wale wanyama na mandhari. Kile barana bobenda kurutha mautweria mao Kaloki akiuga kwamba hii park ni yetu, tunaweza kuja kufanya hizo activities. Kuna wale wameishi Nairobi, wameishi sehemu zingine mbalimbali sana, kazi imewazomba. Mnaweza kuja kufanya team building activities ndani ya hii hifadhi. Huwa tunafanya mipangilio speciali na tunaruhusu vitu kama hivyo. Kwa muda huu tunafanya pia research tourism ama utalii kwa
kwa utafiti ambao sasa inakubalika, na hizi ni baadhi ya zile activities ama vile vitu ambavyo mtalii anaweza kuja kufanya akiwa ndani ya hifadhi. Na Karoki akirekerio getiba gwatanirite na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri mambura manene magukongwera ntwire bwa mutharaka. Kama kawaida Tharaka Nithi huwa tunasherehekea Uraget Cultural Festival, na mwaka huu tunatazamia kusherehekea hii hafla mnamo tarehe 17 hadi tarehe 20 mwezi wa 9, na wananchi tunawaalika tukishirikiana na County Government ya Tharaka Nithi, Kenya Wildlife Service kama strategic partners. Tunafurahi kujumuika na nyinyi wananchi, muje kwa wingi tuweze kusherehekea utamaduni, tuweze kuonesha upishi, tuoneshe zile sare rasmi za kitamaduni, tuoneshe densi, tuoneshe vile tuliishi, vile wazazi wetu waliishi, vile vizazi vya kale. Na kama idara ya Kenya Wildlife Service tuna support zile tunaita riparian groups, ama sehemu za zile ziko karibu na hifadhi, zile ziko na mito na sehemu speciali za wanyamapori. Ndiposa pia tuna support about 7 riparian cultural groups. Mabaga ya Meru muthongeroni wa Urangeti nkiripotera Meru TV thietoka mbita ndagara waiguna riparian groups. Ibwega mwandiki wetu wa Ntheto ndagara waiguna nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kuno mate. Ibwega tukainambere kwa tukigaga untwira bwetu nuntu muchunku kana mubeberu nwe atwirire atwira ati mutiganiria untwire imutumwa. Turekaye na riboti ino ende tuthinara ntere chiagembe nara kurire tukionekana kuongereka wa guta chukuru kiriana bare barabethere tukinambere kwa bakewa tagabiobia kureo na muno tumiri bwanda wa Chiambogi Town tuburabwethere tubukithema athenjeri bamwathani bainambere kwa bakebu magiria na kwariria mantu ama bakiona neria kuria kwanwa kwao kumania na Ntheto no yethere twekithina mbere na muno nkuruki bakinambere kwa bakiathakirira mbeo mbithi gutigira ati bakurugama na mirugamo ira yagirite. Mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri wa Nkunja no guturikithiria riboti ino. Bishop Stephen Kalunyo ora wa kanisa Senika kana National Independent Church of Africa achongorete athenjeri bangi bangai ba kanisa ye ndene bonanite kuria kwaniro kwa nonto makarikare ye mnonterese Meru ana bare kumba kwithia bakiwacha yubia kuria na kuremoni wetana mbere na mathomo yo bakiwende woi ne njira imwe yocokia nthi na nyuma na indika itakara na baba komba kwithia batiwita skuru na bairiri korwa untobo bukethia bwicokia kuntu na nyuma note ana bakethira bathomi no tire mongo yoyo embe yukomba kwithia yetana mbere yakiwa muno nterese nyambene nonto niko kutongorete na makarika ya na banu nuko wate yubia kuria na utaskuru ende no yoteli nyuma na thainde kinyeta kaita kurio asiari atongoria na ntu bombe kwithia ni bakunura metho na kuria ntaira ya mantu ya kenda kethera ni kutana na bana kubunira mite kenda bomba kwithia ni bakwebana na mpanga iyi siyubia kurio bana mbele twenda thenene na antu baikara kabati kuona ana baba ni baina toana bara ingere munonya mbene kero kia Kenya inge yomde era mimbe toana turatwe na mimba dene Kenya bajuju tutongere tieto ethenene kaitene kau na wete kinya muno mantu ya koni ndawa cia mbogita muno tonira ya lare hamwe na maua ni kusumbeta kwithirikio yura na nto baba ingi ni baba kwenderia ana ndawa iji cia mbogita na baba ingi na baba kethira bakithuka kaitagara banyu ndawa iji na ende kinya kiria nto baba kwendia ni nto bakaritu ni atongoria na muno akiwa kiria siasa barabaritene no nto muntu ariumba kwithira akiwatwa ende ate wiko kinya kotini no nto anene baba siasa ni bakwithia bakiringa thimu na kulokilia mtu uyo na utubobo kwamba kwithia bukithukia nthi na muno ana baskuru turero ndawa cha kulevya ira ingere lare na maoa ina watu bakwira kuma Kenya nge yonde na ile mabaganisha ikairao kena ikalare na maoa nende ando baruma nyere bako Nairobi bako Mombasa bakalare na maoa kwira ndawa cha kulevya heroin na bangi ile kuma Ethiopia na Ntheto tilongete babu batakomenya twana tatweze turaira tubaine turaurere ana banda kai baraurere
ana watakai bate yerwe twana totonyi twaterwe tuothe na uturi nyambene itokoro mathirikari no tutone twena thinene no twatu baba kwendia dawa cha kulevya bonde baekarua ni andu bachiasa wali kedio mao siasi amerere goro ayo hata muntu akadira thimo ne MCA akadinene kawa ukadua no mwanga tokere turatu nyambene tore dawa cha kulevya tore ana beto kuona mimba beto ana na tore ana badaka gutewa. Kiripotera Meru TV kuma Kangeta Gembe Central Beta Mukiri Onkonja. Eboiga nonto bwa riboti yenu na njira enkinyanire kutukira kana riboti yenu endega tuinambere kwa tukira ithageria kongena ku anara Repos International bedreto bakinambere kwa bakiruguragia maurutani mago mwankani wa ithatu maurutani mama amara ithete muno gutigira ati mbara ichiko inambere kwegwa ikithiragwa na njira embega kaingi kwethiretwe mbara ikithiragwa na njira iritagirite onto burabwe thireto bukinambere kwa bugitigagira kwina ururu nkuruki na arende maurutani mama makainambere kwa makirenga gutigira ati kwina njira imbega cha gutigira kutie na mbara igukujirwa gati getu mwandiki wetu wanthe tumutui wa kiambi no turikithiretie riboti ino. Ikundi kathomba bitebia kithirikari bishimirite kuritana mwingi bate ya gutumira njira cia kwarania kuthiria ngucanio ya Alternative Dispute Resolution ikiarua ni kiria kia Repos International juri mwaka jwa ithatu jwa ikundi giki gwitithia na mbere mutaratara juju ara gikundi giki kinyirite ngurukia location ikumikire sub county nyaja county ya Meru. These centers have been of great help to the marginalized community members in that they have provided an easy entry point for marginalized communities to access justice, and we have had quite a high number of cases that have been reported in these centers, and we believe that they have really played a big role in reducing the backlog of cases in court. Ni araba gwetete jamwe ja mathina ba gurukira kire ukinyanira utungata bubu maturene mono kumana kurea kwa bishira mwingi bagweta gucho utungata bubu reu bakiendekithia teknolojia gutumika kenda kunyia ngarama iji. We have had some operational issues with this project in that they are receiving quite a number of cases, and sometimes since we have been doing it manually, documenting some of these cases has been quite a challenge to them, and maybe as we move forward we need to try and come up with the ways in which we can digitize our processes so that it becomes more efficient. The uptake of the services at these centers has been quite high, because if you look at where a majority of these centers are situated, they are in the remote areas where getting to the physical courts is a challenge to majority of members of the community. Ni mubango jogwetu embaru na kuigekwa ni atongere ba matura bara bainyerete bate ya mwingi kwaranagiria kuthiria nteto cia wantu akagita konze kumatoka gotine. Community ya Meru na wale washikadau wote tushikane pamoja ili tukubali hii concept ya alternative justice system. Juu si kesi zote zenye tuko nazo kule mashinani lazima zipitie kotini. Kuna kesi tunaweza keti kama washikadau na pengine wazee na kina mama kwa vijana tuzisuluhishe kule mashinani ambako tunakaa. Kwa hivyo mkikosana na mtu conflict kidogo wacheni kuenda kumaliza miaka mingi kotini, and at the end of it all akili inachoka. It's not a win-win situation. Mediation is a win-win situation. Kila mtu inaponya roho yani. So badala ya kukimbia kotini mkikosana, seek mediation. Temto twatsinda ivuinde bwana nkorone siena there bwariretwe tukagere no talk the sense in you of manto yaro kwenda mwanko okerewa wherever your heart gets a lot of peace. Onande otiana bwina enamete. Another thing ne ndu sainya ondo bwethera bwentorene anja no wethere brother na brother bena utho andira bakaretha gwandiko rubakarithwa bakerethwa ibatebate kwethera bakimenana ontobo nabo ibana kinyamuci ukethera yona thiri. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi
wa Kiambi. Inaponya roho na njira enkinyaniriku na tukirekana riboti ino ende wari MCA wa Ruiru rera Peter Mutuma Kalembe na ethire twakinambere kwa Kebu Mageria na wetambe twakire governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Mtwethinkia gutigira ati na kuinambere kwa kigananagia Meru bonthe muno kirimirandi ya uthi nambere na arethire twakiuria tongore gutigira ati bakuiga erekera yao ya siasa kuraya na gutigira ati bakuinambere kwegua bakirutagira akaringo muno nkuruki Kalembe na ethire twakinambere kwa kimenageria ndiunga ya rua aratongore ba Meru barari na aragare ni ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na arakarembe ugitembe chire chionde chiathie nambere kuigitumagirwa agukinyithia Antonara State House na resources kana mantu monthe mara mathie nambere kwa maitumikaga mbeche ino iringikirwa kirimirandi ya uthi nambere na igatetheria Mumiru. Mwandiki wetu Wandeto Mwende wa Laibuni no turikithiretie riboti ino. Orira siasa cia mirengo mwanya mwanya kaunti-ini Meru cia one term na two term ciitite na mbere kuwata Mwangi wari MCA wa Ruiru rera Peter Kalembe na uritie ngavana Mutuma Mtwethinkia kwanania antu bonthe nontu ni aringi kura. Gavana wetu Mutuma Mtwethinkia kanya gakaegi ikakuridimu nuguigwa maisha ya Meru lakini Meru twinde tutiaria umwe koko uga two term ena sababu wewe na atinye State House no mwaka uge two term kenda nengero birako githatea kunengerwa utemeya na kwi bangi nabo weguko bakunyamara batina bia kuria batina stima batina barabara na baliwa one term na ndo ngavana wetu ethero we muchore oro kuga one term na oro kuga ambio two term lakini gweta State House akachokeria jairi gatatu akauga baba kuga one term wakwende huko mbere irreverend na kathia kugwatirwa muntu atemenya yake thakerwe o as much as tigo gukoro two term na tigo gukoro one term Meru bakiwa one term bangi bakiwa tu bonde ibaku nderomba ka muntu mo bara ba praise and worship akiariria ndiunga ya rua ya Meru kirigaro ya rais ariwa mbeca iria iratumika ne cibatere kuthithia witi na mbere maturene baretire bagaire ngiri 10 na barare antu mangiri yate kora ngiri 10 bawa umete Meru na totena othoku na totena peni ndindo buri atire mbeche irari muchara jwao irari jwao mbeche igondo rua irari transform mukungu ando wewe na mundu irari transformer eko wa pastor ndene na mwekoro we na ara bathiaga mundu batene nya still ko utware ote asanti ni akieto tukuria na tweterete stima itu ikirwe sawa kako mundu ria yanto kiatho ko mundu ria yanto kiatho ikiregwe na baba wateretere kukaigwa maroro Murungu agatethia Kalembe aka president ngagwita akireke na uritia kari kuringa kura na umeithurano ne twetete this time round tukaria ende Murungu agetania natwe tukathithia ndeto iria ibatere tuthure antu babega haleluya ndo ni bure antu bena ume ndaburomba na buturiria nkoro maruja nkoro na ya mwiri ugititherwa mauta ciringi 10 ngarama egaitia mutu ogaitia maicha akoma ino ndo bakuthura bobui kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende wa Laiboni riboti eno na njira enkinyaniriku na ingwetigi bwega tukathirwa tukinyithanyithagia siasa muno kagitania lakini bwega kana ndetwembegana ati akwa Meru TV tugaga Meru TV cionere mwanya ino niyo siasa yetu kagita konde tukana riboti eno tuthinara ntereche South Imenti na aramukarigite wa kiama kia vuguvugu wijekene ta George Kenywa na thiretwa kinambere kwa Kebu Mageria na kugate akaromba giteke abogeta East mwanka wa 2027 na gitumi kinene Kenywa ugite kira kithiretwe kimukuja gutigira tina kuromba giteke ikengo gutigira mirandi yo thina mbere ne ukinyira karibago ntoko nontu wakagita ma thiretwe bakinambere kwa baiti wa nyuma kiri mirandi ya thina mbere mwandiki wetu Wandeto Jeff wagituma no guturikithira riboti ino na njira enkinyaniriku
nawe Njonji Kinyua musiasa na mubiashara kuma wandi ya Bogeta ya Bogaiti akiaria muthenya jwa narua ntere cha Kanyakine na ugite kiri kithurano twitite akethira kiromba giti kia MCA wa wandi eje na kuria Kristo na kariba wandi eje gwita na mbere kumurombera na kinyankuruki kumuringira kura na ndibejete kibwe kuburomba maromba na ngugi ndiburomba bundombere mwaka jwa 2027 jwa kinya mpewe giti kia MCA ikyo nkuromba giti kiu kia MCA intobire bionde biende kote bionte nabio ni aria kuga jukitie tagaria riri nyuma ya kithomo kiri wandi eje kwithira gikina mabunene kira gitumite muno ndomba kura antu bara bethero bena power kana mandate ya kuchinjia skuru kana BOM ni MCA urabuthurite na sibu ibo batonya ku mbundine ibo bakontiruaga lakini twatege tukuona batu kinyanyume kiriro kiu MCA atu tutegera MP atu tugetegera nibo bena power so batu twina thine nene muno twina thine nene na abogeta isti ugengana ina maruru muno nonto abogeta isti dene imenti South imenti niyo ikurira mpingi babu muringa akura bo akuruka wondi wingi chionde nonto abogeta isti niyo ina sibo mugwanja ute wondi ngi na sibo jabau ina nto baba ingi muno so batwe ndenda kuga mujumbe wetu nonto twetira ofisi newe na watwika auga anto bawe bauga bagatuthikira na batu tuthikira so igitarire batu tutariria mujumbe ito chenchetie tune batu turi andamana tukira TSC ne tweberie mwarimu na tutetikirie cukuru cietu igwa na kinyankuruki atongeria bathuri na kura kiri wandi eje gutejaniria kithomo including moto okia mogataka moto okia mara area MCA umete cukuru yo nirathirire ke gutawa mbas ke gutawa into no tutigwa arambe no ntukwimwe batu tutigwa arambe gokorea moto okia mano ntukwimwe antu babetu baiga itiga kakonze ithito marana na kinye ithito embasi kuona thina tutona kinya mujumbe kana MCA agiukira atetera antu bau kana areta njire ora tugateithia cukuru ire gaitia so oni ngutata bonge mugutetera muno ni antu babeja na tubuti twayeru bakajukia mbesa cienu kama sege muicione ndarene na Kanyakine ugeta Kanyakine aja antu barabedeirio ntukwethoko bate kioro barita na kwa batiri inogeta mboro engano nabo aringite kura weta muicione ou weja ndarene katurachangire ndarene mbesa cia kuireo twaka kioro weta muicione ou kama cege niu na tuthurite area MCA na mbesa kiuma cia county keja au so batwi itwe na maruru sana no ntugote bioro antu bate kuona ge gwitethia utiroje ko winkuga mbesi igo correcto ngiri magana jana omandi isi nenkerwe isi je twakirwe bioro Kanyakine twakirwe ndarene na Kanyaki na muicione na kamasege akiongera Njonji Kinyua na kuga MCA oguntu guko niwe kinya withirite ari kirigiria gikinene kiri witi na mbere batu turakarite ndiguru kathi atongeria babogeta isti barakarite ndiguru beta batswa gintu gitagwa World Bank World Bank yeye gukwethima barabara ire gikirwo kaburoci taunine cietu cionde kathithine mutio kiama Kanyakine na nau na bioro bigiakagwa atongeria bathithia kiatho kinene muno babangenie bathinja nguku nambi World Bank yeberende na abwe butwetikirie butwitire ngavana akwonwa ngavana mutuma akwonwa uga keja na kiatho kiabangwa bwega na ntukweu antu banga bana beja batega bona manto ja iseti jonde ja tayari na ndi baringira ngabana muntu mmoja ge musemani juju agwa to kathuku andikira MCA kathithine mutio kiama Kanyakine na nau na bioro bigiakagwa atongeria bathithia kiatho kinene muno babangenie bathinja nguku nambi World Bank yeberende na abwe butwetikirie butwitire ngavana akwonwa ngavana mutuma akwonwa uga keja na kiatho kiabangwa bwega na ntukweu antu banga bana beja batega bona manto ja iseti jonde ja tayari na ndi baringira ngavana muntu mmoja ge musemani juju agwa to kathuku andikira MCA aroni message amwiro kuigwa kiatho kiu musemani juju ri Antwana
MCA aringire MCA ometongo aringira babange banaja egoji barathirete ni ngabana ararega kweja kiathone kiu milioni 800 iracoka na World Bank. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma turanjira enkinyaniriku murethire wa Meru TV na twikurikane ukakuwa nende ukurugurya TV yaku ukakuwa nende oko watia Meru TV ogorobwe munde turemwe kwemwe kuma Royal Acacia Hotel na gaoguntere chia Isiolo na aratukuruthira mibango yetu yonde na muno nkurukika gitate kuraya atukainambere kwa tukiwatanagira na Njeri wa Cheupe agituchunia rumuriro rwa siasa tukigaragiria mantu mwanya makonenie na siasa ino chia county ya Isiolo. Gatu inambere na ndero chetu na aramunini wa governor county ya Meru wakili Linda Kiome ethiretwo akiriunga kanisani ya St. Peter's MCK na arantere cha Githongo na arethiretwo akinambere kwa keragira mantu mwanya muno nkuruki akithinambere kuringira ndebe thirikari ya county ya Meru na kuonaniria mirandi yo thinambere irabethiretwo bakinambere kwigwa bagikinyanagiria mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no guturikithiria riboti ino. Munini wa gavana Jaweri na Kiome ntuku ya Narua nombete kwithirwa ariungite kanisene imwe ndene ya Githongo irejikene cha St. Peter Church na akiaria nombire kwithirwa akigwirwa muno aria ombire kwithirwa gwatanirite na Kristo bangi na bomba kwithirwa bakithikira kiugo bari amwe akiaria nombite kwithirwa akiuga jaujo ukuigwa kakwejite kiuga kiunia amwe na babwe na bojo kienkeri chia His Excellency our Governor Reverend Isaac Mutimanto Idingia nkwarite na wero kiri na mbira ndeza kanisene mbone kerenkeri chienu na mwire ariamwe na baumwe. Number 3 nonto mheshimiwa Korezi Matoja Sibitari betikirieni nchokiocho His Excellency Governor ibuko menyana rombete president wetu atunene ya Meru Teaching and Referral Hospital na already Professor Kidure Kindiki urawe deputy president na mwana wetu nejere bimwemire bithiri Meru na lidia ground breaking wake wa hospital block are Meru Teaching and Referral Hospital ikenda yomba bitia ya kirasi kia Kenyatta National Hospital na yarekia kuthithirwa construction infrastructure yenewa tukomba gukiye sibitari ingi ile nini ikenda jukia nafasi ila Meru Teaching and Referral Hospital irari ikitutenda area nonto Meru Teaching ya level 6 it means kinyanto ba county ingi ibagwirete kuja ku benefit na kinyato weka State House icho Friday president naungire mbezire anaekanelete milioni 500 au chiongera chia 1 billion ikienda chomba ku make sure sibitari yetu ewakwa na ekurugwa as a level 6 hospital so bukaigwa nyogwa mheshimiwa wetu sibitari ile nini chonde igaitia kiende hicho kia nafasi irera leo ya Meru Teaching and Referral Hospital uniangiri yao buge nafasi changuge araika umera nonto kande antuacha turi Public Service Board kaitete ekuthithirwa interviews process ikwendelea na yarekia kuthithirwa process yao fully appointed nafasi changuge ilionene county ikethira igita wa advertised na igwitikia bwena mutongeria omana munoja wa mheshimiwa wetu akomba kututetera baatu na ndia toba Bogeta West abodho guchi West sorry tukombe kwethira tukineka yetu nafasi chaiya atubangi bakethira menacho so mheshimiwa oni my door is always open
na no toni na ndene county inipumite imenti see you are my people kino tukuga batwi I own you so tukaikaria mugena mheshimiwa na tukuendelea kuendelea mugena we ikenda nafasi ile kumira chumi kuna ikenya tu ana wetu tubite imenti bitikire mheshimiwa njokire kadha mwakojo liaza mwana wetu wetu Dan kinyawe na gututetheria tugwatinania youths na ingwitikia Dan youths barabara yacha baruterero tukeje kuri rwibo ureo bonde wethera wena gitoki aliena mheshimiwa wetu uzo ni appointment wa governor Twithingia ndene wa DC wewa youths wena gitoki kurokera kimheshimiwa na mheshimiwa nawe akomba kuleta officially otherwise jaza ni mantuja ma youths kiyoka igwa wena gitoki ya kujobisine you are welcome ukareta kiya youths bange ikenda twinde tumbe witanĩria amwe tũrĩgĩtwo kĩmwe na jau nĩ njo ndaikia kwithirwo nkigua na nkiona nĩ kuma kanithene ya MCK St Peter Githongo Bita MC Mwitonga Meru TV Gano ntubwa riboti yenu na njira enkinyaniri kumurithiria uragana kumenya kana nyamuchieta wa kuro ntiko meana akwa no bochieta gata banare kamba bachieta ngite tiye kana uragana kumenya kinyayo no thina mbere ko gikwenagira kamutwa wantu na bobo bumanetie no mo warethi banyamuino chieta wa kuro na arethiretwa kina mbere kwegua akierezera burakuru ino chiethiretwa chichi otethio kirewe na bwachiethiretwa kina mbere ko ikimwandikaga na arethiretwa gitariria na kugati urethi bwakuru ibwethiretwa bure urethi bwakiguni kirewe na kinya gitara ambe ombethi baraba ingi batikaina mbere kwa bagetagira ngugi echira chieta wa white collar job lakini no bethongire kinyorethi nto bwakuru na mantu mama kaina mbere kwegua maekaraga bwega. Here. Good. Uramenya urithi bwakuru ona kinyayo no ngugi ingi tugwatanirite na madogs ntukwena arua ukionaga karwiro kwengengana na kuro eritani ikagita ume nkuruki ya ntu bamwe utiga wone uria ikomba kwithirwa ikithunguthira bikibiki na ikomba karira na mweneo akomba kwithirwa agitaneo ikari ou ujo etagwo wa madogs ndiki ntukira mpomba kuga antu bonde baraba bena passion ya kurithia kuro antu ibarithia kuro urokumba kurithia kuro na izi ikuru cha maana muno na ikuru njega muno sana aswa kukaria security na kingi kire inyakona mbeca gicho yes okay urenda kumbira ona kuri urithia mtu no athuganie kurithia kuru antu akurithia ng'ombe kana mburi ni biashara no yombe kwithirwa iri no tethio ndenenja no kwire au no ntubombere kuruize ara after mieri 3 na kuruize kejo guchiarira biana na ni chiarenya biana na 5 endikana na kimwangiri 15 ingiri 75 imburi ere ko karithia ona mbeca iu nyume mieri 3 yes okay jogo kuigua mutegeri ni jakuga to mwaka withirwo kirithagia mburi to mwaka orethie antu ibatura pengine waigua kuro kamejokia ri kuro iri gintu gikithuku ona kinya igitarira antu betho bakirumanaga ni womba kwithirwo kigua mtu agigwira uma we kuro ikonania kuro gintu kiotheri kigwajukagia kuro kari atia oni kuro gintu kia maana muno no ntu mostly antu baraba ingi bambita wa madogs na ingwira gwo muno no ntu izi ngugiekwa ugetwo madogs mbitagwo madogs uria ndakumbira na ndi mutegeri ro tutegerete ari ona nkiaria na madogs o makuru bambita o makuru yes na nui kumaria bu mono tukone nyora migwete ikumienda izi part of family ekwa mitara iza family ekwa yes okay jogo kurekia kwithirwo kigwa mutegeri gwo tutegerete ni kuga passion ya ujo madogs ombere kwithirwo na urithitie kuru igitarikana kuro ndi na miaka kithumba ndi na miaka over 10 years dai no ntu ndambirie kurithia ndi muizi ndara kuru ikomiche kenyeji kuna ndi mantu ja jorithi winto bya ndamu
tigana nya kuru aki nyinto bibingi ngoria kiuria mtu amba kwithirwa na kuru wewe na pengine no ethirwa akiendaga eritanwa womba no ritana iranto mtu akenda no muritanire ukenda kuritanirwa ndagwitanira. Yes. Okay. Na mtu akethirwa anyonterete kuringana na utwarikia kwaria na no ende gukugwatithania. Pengine ukethirwa tikira no wejana na mbeku ethimu no mwirora umba kwithirwa ukionekeka kana ni ari kwa kugwatithania. Na mbekwa ethimu ni 07 01 521 183 kana 07 37 yu Airtel 200 280. Okay. Jogu kurekia kwithirwa kigwa mutegeri mwende ni kuga Tom akorethie ng'ombe, Tom akorethie mburi, ono karethia kuru family yaku no ethome, wena ukare bwega ugategera madogs aja to eno kuona inchamba intende ruomba kuthugania ona ni MC ona au kwenu na gutebinge aigwetie tiga kuru na kuru ni okuria ni okunyua ni ongugi na mantu jonthe one jakuga ona kinyagwe ugakara ukiuga gutena ngugi ukethirwo kiendaga na mbethimwa gukwira no bugwatane noe na ingwete kia onogeta kwa we bukona na noe no akuritanire kuru eku no akoniro gakana na kuru na uri ukamenya ira kuru na antena jange ne jaunda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga tugwatanirite na madogs. Bwega sana murithiria wa Meru TV no ntuba koina mbere kwa wina kanya gaku kuwatania nani kumarianda amberia ndeto ino cha Meru TV mwanka kagitania ka na imate kukuthibwega na inkatho cha mwanya tu no ntuba koina mbere kwegua urikio nini ya TV yaku na anda kurikanda kwera ukorobwe munthi turi ya gago Royal Acacia Hotel na gauntere tia Isiolo ara tukaina mbere kwa tukurogia mubango wetu wa Rumuri rwa siasa mubango rorete wa njeri wa cheupe ntuo chionde chia Jumapili kwa mbili tha chiri mwanka tha 5 chia otugo na ukorobwe munthi tukaina mbere kwa tukaragiria mantu mwanya makoneni na siasa cha county ino ya Isiolo tukaina mbere kwa tukaragiria mantu mara megwite makendere ya county ino ya Isiolo na ikengo tumenya Isiolo yethiretwe ikierekerata na mantu mange kathomba tu mara tukaina mbere kwegua tukaragiria ugoro bwa emunde hoteli ni ino nio gikurikana yena biega kuruma ukenda kureta gachia gaku kumunyurira ukenda kuya kubutira gikikiri ya kubutira getwa swimming pool na tunyamutunge twakuruma ukenda kuruma tunyamutwega tunyamutwe na murota machono mamera wa magempe ukabiona gago Royal Acacia Hotel kenda kurebia guaya bitegu aye biega bia nthiguru na biega bia nara kungi bionde okabithira gautu hotelini ya Royal Acacia Hotel na kinyaka rugutira kana ibantu wega tu aragomba kwegua ugekenagira na kuwirirwa kuruma kanyama kamburi takange kuria gago twatira magegoni lakini gutiena thina tia kwenda kuwindire nyamyamburi lakini ngukwira tu kana ngweta tu mantu maramathie na mbere kwa makiumagira ndeni ya ntu no yambe kokwe na intobinge sana byagomba kwina mbere kwa kiwatagira hoteli ya Royal Acacia Hotel gago ntere chia Isiolo on your way kana uthiete Isiolo kaina mbere kwigua kiona kibao kiaoma na kaina mbere kwigua ukirumaga gantu gaku wenka wena ntu baku wena chore wena twana twa kwena guntu wa kuriunga na mantu mangi tamara marao kaina mbere kwigua ukionaga gago hoteli ino na kuma kirenio na timu ngima yondera ina mbere kwikambithanagia ukinyaniria bwandero chietu chia Meru TV ogoro batongoretwe ni chambuye Keneta Vincent Ramsey Alex Karo arotero aronge Genzi kana ejeketa Phineas na barabangi bonde baina mbere kwa bakimbithanagia ukinyania bwandero ino twachokia nkatha chemwanya nonto bogu niona ni kawethera bambitane famines wa Kimathi na kuringana na chronometer yakwa ekambera ntina kanya kange totiga kuina mbere kwiguange kwendagira kagita kega na gukwendera utugo bwega kuma kirenio kirego twakwendera kagita kega rara bwega.